Tak ada hujan, tak ada ribut, kakak ni jumpa minyak petroleum belakang rumah dia. I fear me and my husband might become millionaires. I think there's oil in our backyard. Is that not oil? Who do I call for that? Kakak minta tolong netizen nak call siapa, nak buat apa, semua ditanya. Dan netizen tidak mengecewakan. Ramai yang suruh call lawyer dan ada beberapa tu claim dia sepupu dia. Kakak pun ikut nasihat. Dia bawa mak pergi buat rambut dulu, baru pergi jumpa lawyer. Lepas tu, tiba-tiba dia upload video kedua. Kali ni dia bagi kata-kata motivasi kepada semua. Do you ever think about how God provides for every animal on this earth, yet you still don't think that He's going to come through for you? He has a plan for you. He will provide for you. Kak, kita kaya ke? Dan akhirnya, pakar sampai rumah dia. Korek tanah, tes tanah sekali nah. Minyak tu bukan dari perut bumi, tapi dari perut Honda jiran. Jiran tukar minyak enjin, minyak tu tumpah mengalir bawah rumah dia. Habis impian jadi jutawan, hancur segala bisnes plan. Netizen yang tadi klaim sepupu terus yutan. Persoalan, apa akan jadi kalau kau yang jumpa minyak di belakang rumah di Malaysia?